Душман Северодонецк, Лысачанск ве Белогиревка шehirlerine бар olgan butun silahnen yok etti. Baş штабта bildirgenlerine göre Ruslar Ukrayna arbilerinin mudafa pozisiyalarını toxtamadan hücum etip Severodonetsk şehirine tolusinen zapt etmege tırışa. Severodonetsk sokakları ve sanayi zonasında uruşlar olup geçi. İşgalciler Slavyansk yönelişinde de hücum etti. Esas güçlerini ise Bakhmut şehirine zapt etmek için sarf ettiler. На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Солидар, Берестове та Вовчоярівка. На напрямку Єгорівка-Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника. Ruslar Ukrayna ordusuna Lugansk vilayetinden quvmağa intilip ayni vaqtda 9 yönelişte ateş aça. Bunu Ukrayna silahlı kuvvetlerining baş komandanı Valeriy Zaluzhny bildirdi. Onun qayd etkenine göre düşman esas hücum kuchlerini Lugansk vilayetining shimaline keçirdi. Vilayetde Ukrayna ordusu tarafından eng yaxshi mudafa etilgan şehir Severodonetsk şehridir. Ruslar Kryvyi Rih rayonundaki Apostolova şehrining xastaxonesine hücum etuvini aqlamaq için Ukrayna xastaxonelerinde isyancılar saqlanğan haqqında yalan haberlerini tarqatı. Pivden operativ komandalığında bildirgenlerine göre istilacılar Ukrayna topraklarından işgalden azat etilmesini beklegen vatandaşlar ogunda Ukrayna ordusunu itibardan düşürmek için provokatsiyalar yapa. Geçken kun Kherson civarındaki Чернобаевка bazarı yanında patlama eşitildi. Окупанти в агонії діють хаотично, намагаються створити напруження навколо просування наших військ, аби дестабілізувати обстановку на окупованих територіях, звинуватити ЗСУ в обстрілах та підривах. Тим часом наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, гатять тільки по рашистських військах. Протягом доби назавжди приспані 29 нелюдів, розбита 152 мм гармата гаубиця, 5 одиниць броньованої і автомобільної техніки. Türkiye'nin Bandırma şehrining yalosunda ikinci kun Rusiyaning yuk taşıyıcı gemisi Lenger'de tura. Bunun videosini jurnalist Osman Pashayev çekip paylaştı. Onun malumatına göre gemiga işgal etilgan Aqyarda 8000 tonna buğday yüklengen. Bu işgalciler Ukrayna'nın zapt etilgan topraklarından alıp çıkkan buğday olabilir. Bundan evvel Kırım'dan işgalciler yol başçısı Aksyonov Ukrayna çiftçilerinden hırsızlanğan buğday Aqyar limanına ketirilgenini haber etken edi. Andan ise chet elge alıp çıkalar. Frankistan, Almanya ve İtalya prezidentleri Kiyev'ge maxsus trenning keldi. Ukraynaga telekesiz barıp yetmek için ziyaretinin tarihi ilan etilmedi. Rusiya jang başlatkan son bu devletlerinin yol başçıları birinci sefer Ukrayna'nı ziyaret etti. Ukrayna paytaxtına yolda olğan vaqt Olaf Scholz Avropa İqtisadi Birleşmesining teşkil etilmesinde iştirak etken uch buyuk memleketinin liderleri Ukrayna ve Ukrayn xalqına destek göstermek için Kiyev'ge ketkenini bildirdi. Kiyev'de Emmanuel Macron, Olaf Scholz ve Mario Draghi'ge Romanya prezidenti Klaus Iohannis qo'shildi. O Buxarest şehrinden Kiyev'ge o'z başına keldi. Çünkü diğer uch prezident ketken trende çok eyyet ve qaravul olğanı için boş yer qalmagan. Deputy Prime Minister for you first, such a pleasure to hear you here. Rusiya Avropa liderlerini raketalardan qarşılap aldı. Sabadan berli ava tehlikesi signalı aman-aman butun Ukraynada yangıray. Musafirler Kiyev vokzalından Irpen şehrine yol aldı. Onlarca qaravul, arbi ve jurnalistlerden beraber Frankistan, Almanya, İtalya ve Romanya prezidentleri işgalciler tarafından viran etilgen şehirlerinin sokakları boyu yürüp Rus istilasının neticelerini bakıp çıktı. Böyle dehşetli manzaranı görgeni için şok alına kelgen Frankistan prezidenti Emmanuel Macron, Ukrayna ileride Rusiyaga qarşılık gösteri ve ustun çıkabilmeli deb Ukraynlarının qaramanlığını hurmet etkenini bildirdi. Усі бачили ці кадри спустошеного міста, яке водночас героїчне місто, тому що тут, як і багато де в інших місцях, українці стримали наступ російської армії на Київ. Потрібно відзначити героїзм і військових, і цивільних українців. І тут можна бачити сліди варварства.
Ирпень шеерны зиярет эткен сон лидерлер Украина президенті Володимир Зеленский еле көрішті. Силят ислем етілмесі, санайы телекөсізлігі ве Авропа бірлігі азасы намзетнің статус алынмасы үшін Украинаның аризасы президентлер музакире еткен esas mevzuları. Ишгалчылерге Украинаға қаршы женкні азырлап үрсетмеге ярдым ете білгендір. Киев шер прокуратурасында Украинада болынған Биязрус Ермай газ шirketінің 4 миллиард гривналық активлері тевқыф етілгенні білдірділер. Бұл парадан 1 миллиард капитал қалған ақча шirketінің малыдыр. Құқық қоршылайжылар Харьков и Киев вилаетлерінде тінтувлер кечірді. Оларын айтқанына көре бұл пара Русия ве Биязрусияге йоланылмамасы үшін мүмкін олғаны қадар ершейні япалар. Її кінцевим власником є Державний комітет по майну Республіки Білорусь. Крім того, компанія використовує у своїй діяльності обладнання республіканського унітарного підприємства «Беларуснафта». Останнє було внесено до міжнародного санкційного списку. Наразі за клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва на майно та корпоративні права компанії загальною вартістю 4 мільярди гривень накладено арешти. Здійснюються заходи щодо передачі його до Агентства з управління та менеджменту активами.